Hello gagayam, kumusta man na ni Titong Galmaysan na imbag nga oras yu amin ngagbuy-buyak ka nagdangdangag ita agundaway dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakalo na yayaman, ti kanayo na panang padbadaan nyo kanagiti amin nga uploads ti gayam yu a drama, abiyag ti tao ken manang biyanang a drama. Manipod man nga rod kini Kabsat Beltran san napud no anagan tintay patangatangay drama ita. Ngamsakbay na makablawa man pa ni Roselyn Hill, Marites Rufino dita Singapore from Benguet. Kani Grace Rodriguez dita Saudi Arabia. Kastimanti ko na ni Kabsat Beltran. Dear manang biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko apay drama ken ka. May papan iti nararamid ko iti kalabas. Adda talentok ngagkanta. Kat inaramat ko na ita ng gundaway kadagiti fans ko ababbalasang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho ita ay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan? Sumragak sayang mat ti aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama. Nakaluto ako. Ay na, unayan ay ti kasti apyag. Nagrigat agbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagiti babak nang ta nagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbyagda lata. Hangam no da tayo a pobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyagta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang? So ajak mga asawa, takastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro ngam awan pailat asawa. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang, mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jak to, pa'y mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmad. Ay, sana nanang. Ay, nagkunaw. Huwag nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang, ta nakabantay ti bus tayo. Huwag nga ruda. Agkanta ka man kit di manan, Beltran. Pangikat iti banog. Oo. Tangdanan dak atag kantaak manan. Ikanda kay ti pang merienda pare. Agpasaw. Pare, ipangakat mo man tay Ilocano kantam. Ang kanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga yam. I-video na ka raw. Ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itanbiyag ko ti oras na danunen, ti inak isisina panawan kan. Dawat kuket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang ti video mo in-upload ko. Ha? Apay in-upload mo aya? Pare, katni, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, unngad pa iso. Talaga nga ag-viral day ta. Ta napintas nga minti pulsis ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rod sumikata kung ano kaskasanaw. Agkanta-kan to pa'y pare. Tay-upload ko man nun. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Adag dito kusina na nang. Agkap-kape Ay nanak ko aya. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdama ganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan impus mo't ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Angam ti kamalina. Imbaga na pala construction worker akmat. Kastamot ti insurat na itipos na.
singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib daken ka. Wan mat ka diya, ngam nagadon ti nyaplod ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na diya atomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang, adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? Iso asyak langan ti mangnyapload iti kantak iti account ko. May mayat pa'y. Pare, agkanta ka manin. Ta-videoan ka. Ado ti agrek-request, pare. Saanan pare? Nagkanta ak man. Siyak ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pangnyapload ak. Ha? Ay, kato na, pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkanta kan to. Ta ado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo, pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Esos, agsasaro nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit kan lalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabi, apay, di ka pala maturaw. Makarengreng ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak iti balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapain love. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy Nasayaat mo't lata. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Aywan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Ada mo't trabaho knoy mi. Sayang mo't kami ti maswildok no aglangan ak. Mano kaya ti sweldo mi ti may sangal daw? Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ti intun bigatan niya. Kaya't ka ngamin ang makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Ay, kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamo iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ay, ala Makaamu ka nga rod, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove-love ta. Ay, main inlove akon. Ha? Awan rakas na, ta awan mo't nobyak. Si kakidi amangan no adan nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo nga nagsina kami. Ang sa anak agwapo, imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, gayam. Apaman amalpas tamangan di ti restaurant. Agawit ta iti balay mi. Yam amu ka kanang iti tadakkel ko, well? Ha? Nay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud ak launay nga minamang yam amu kan kakadang iti tadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na rumor ni Beltran nga anak now. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga'y? Diyak amo adumot dagiti fans na ang mga wawis kankwana, iliblibrida. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses di ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing naman nga kanta di ka anakak. Italang matmanan nga irwar na di talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day chay at talentuna.
Naimbag ata pinagkantada idi ije pagkonkonstruksyonan na. Impusda iso ang nag-viral. Kahit apay saanan ngagtrabaho. Din samat mapan makikonstruksyon ay. Diya mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Aya, ay kat bagbagam to Ibagam nga igard na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Oh, inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya? Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay. Umanay mo't siguro da itan. Sobra pa'y kit di da ito'y Ngam, apay, di ka manen sumrak iti trabahom ita. Saan na nang? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtad iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat matlaeng agtrabaho kalata, anak ko. Saan na nang? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtad iti kwarta kanyak. Ay sus, umawagan to yung may isang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita ta iti plaza, tapagam-amon ta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, ikat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemain day ta. Tasyak ti makamo, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di mat. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Weakness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglaka ak amain in love iti singer. Ha? Aywan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyam? Ha? Well, awan pa ya talaga, Joyce. Aywan, alaom da ito'y. Naimbagla a pangalawans mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Well nga ron. Diya akong simra ka di construction. Ta busy akmat nga minan nga kankanta. No adda ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Ta si dada anak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa pa nakasagana? No siyak, nakasagana akon. No siyak, saan pa? Pampanunutot ngamin ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta mo tabaybay anti inam nga uri agasawa tantom? Basta saan ta pa'y ngagkasar. Di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba, guys? Adamat nakitak akakuykuyog na di kalman abalasang. Kuna namot afans na kanulaang dayjay. Fans na lang ang magkibkibin da. Kuna namot akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuykuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay. Ngem kuna namot nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amangan no isukat naktaw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abasta irukmatibagikan ka, no kasta ti aramidak. May mayat ko mga min no nagkasartan. Ang urnungak pa, Joyce. Jakmat kayat asikat ti aggastos para iti panagkasarta.
Okay nga, Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangto di ti kwartakin ka. Ibagam mantag pa'y sukanyak, Beltran. Fans mo laang dagijay wano nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pa'y tay Joyce. Dakkel ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwana. Bagbagayak la ina, takababain mo. Kanayon dak nga ikan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod at damang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno at damot kwartam. Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay ti pagbirtyak? Iti may sa kano a restaurant. Anya? Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak mat kadag iti kagayam mo Ibang asyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa may tirupa. Apay, ibain naksamat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay ngayon nagkam tinobyok. Anya nobyo nga bagbagamat? Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, husto ka man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka di ti bagbaga da ita babae. Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may ti kasangay ko. Iba inandak ko mamit, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasayat la pumanawa ko. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ati program ijay restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay ngay akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanang. Kayat ko ti naulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Ang yaman ak, ma'am. Ada ka di down payment? Ay, ada tangay ko na makurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Uy, ang yaman ak, madam. Anya trabaho itayan? Awan, ma'am. Agbiro kak pala. Sige nga, Rod. Panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidaan. Hello! Umay kapadigwan iti sidaan, Beltran. Ay, agyaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Balong agberbero kitag balina, katakunay-nay na. Di mat ko na maabaro ka. Well, madam. Apay, di mo kaya't tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang kano. Nga oray sinyo kaon. Dakkel to'y balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang ditoy. Adapay sa bala papaabanga ka. No kayat mo ipasyar kantaw. Nagdakkel mat ngagpayso ti may sapay abalay apapaabanga, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, dadakkel nga apartment ta gitoy. Kan adapay transient ko ay di bangir a barangay. Nagadumat ti papaabanga mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya na?
Si kantaw timang tawid kadagita uy. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsin asakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada kanser ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasublida dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanang. Anya, Adda bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo ana baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawambot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumatla adagos nanang. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda kanong taning tibiyag na. Iso ano mabalo ak, syakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ng agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardeng anapintas alugan iti sangaw, darling. Ha? Ay sus! Addadan! Ay kunak no sanda matuloy nga agawid! Ay umay ka Beltran! Aglimang kapay laang wine! Ha? Isilid ko ti paglimangam! Nay, apay apaglimang anak. Belinda! Ada kami! Ay, Belinda! yes sir! Wan! Umayan sir! Mabit lang! Sino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni ti silid ta! Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry. Sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaten, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasaon na ito. Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikatilan lady dito, ngam caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gayam abakbakitan. Sorry ka din, Agawid na ijay probinsya mi tada talon ko ijay. Nalawat ti talon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Agbinulan nakpay ngamin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Panay, nimbag tanagawid ka. Kumusta ka? Apaya di ka pulos makontak. Nag-deactivate Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod, at di mo amuti naramid dagi jay duwa nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya? Sinapul ko nga ro dagiti nagbalin nga ex ko kat nagpakpaka si ak kadakwada. Kat ti pagyamanak na siyan damot kanyak. Iso nga indilit na tipos da may papan iti inaramid ko kadakwada. Naibabainak iti husto ngam jakmat kayat agpulkok. Iso nga inawat kulatan ti kasjay ang nagbanaga. Husto launa iti kanayon nga ibaga ti inak kanyak dagiti pamagbagana. Iso ang narigat gayam at talagat agdardarasudos nga agdesisyon. Nagbalin nga rod eleksyon day dyan nagdalanak, kat jakon inulit tinaramid ko. Alakastan, tigayim mo, Beltran. Alagagayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! In your nose, para iti script kaniti drama, tigayim yo, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.